Pa evo, danas nije bio baš naš dan ni u obrani, ni u napadu. Imali smo dosta problema sa suženom rotacijom. Pokrivali smo sve kroz cijelu utakmicu. Kad uđeš tako loše, ajmo reći, u prvom poluvremenu, teško se iščupat. Ponavljam opet zbog sužene rotacije, nije da se na to izvlačimo, ali evo, to je danas tako bilo. Jedina dobra stvar i iz ovog svega možemo izvući da smo u play-offu, imamo još 2 utakmice, mislim da ćemo se malo barem kompletirati za Esbjerg i ništa, nadamo se najboljem i to je to, krećemo se sad našoj ligi i pripremamo se za Esbjerg. Dobro, bi čestitao Soli na zasluženoj pobjedi. Ono što nam svakako nije išlo u prilog, da smo dan pred odlazak ostali bez još 3 igračice na zadnjem treningu. Kristina Prkačin, Ana Pandža i Kristina Dramac nisu mogle putovati sa nama, imali smo u rotaciji svega 10 igračica, dobro smo otvorili utakmicu, imali smo prvi 20 minuta aktivan rezultat, međutim poznalo se nedostatak rotacija, imali smo svega 4 vanjske igračice, 3 pivotnice i 3 krila. Na kraju smo izgubili možda malo i previsoko, pa sam zbog toga ljut i neraspoložen, međutim bilo je veliko pražnjenje nakon utakmice sa Krimom i plasmanom u 8. mini finala. Cijelu sezonu nas prate ove nedaće koje su se sada proširile pred utakmicu sa Solom i ja bih se fokusirao na ono što nam dolazi, a to je za prilike mjesec dana 8. finala sa ekipom Esbjerga i nadam se da će nam se nekoliko igračica priključiti. Prije svega Katarina Pandža, da ćemo se dobro pripremiti, da ćemo imati novih izostanaka i da ćemo pružiti 2 dobre utakmice 8. finala i za kraj svakako čestitao cijelom klubu Podravki na ovom sjajnom rezultatu, plasmanu usprkos svim problemima koji su nas proganjali, da kažem, od ljeta, od prvog kola Lige prvakinja, da smo uspjeli uz sve te nedaće izboriti se po drugi put za redom za 8. finala i to je veliki, veliki uspjeh i nadam se da ćemo biti dostojan protivnik ili da ćemo jednom takvom favoritu kao što je Esbjerg pokazati se u puno boljem svjetlu, a zato nam treba nekoliko igračica koje bi se trebale vratiti i mislim da mi to možemo.